I pozdrav svima ljudi moji, dobrodošli u jedan naš novi video zapis na kanalu. Danas igramo FM24 Mobile, mobilna verzija FM-a. Možda vam je malo, kako da kažem, čudno, nakon 7 mjeseci neigranja ove igre, realno ja sam zaboravio kako se ova igra. Znači, stali smo ovdje kod Mađarske, za skoro pa više od 100 dana ćemo tek igrat protiv Mađara, tako da prije početka videa ostavite normalno like, share, subscribe i zvonce. A mi možemo normalno da pređemo naš novi video. Kao što smo vidjeli, Arteta je dobio otkaz tako da ljudi moji, Arteta je dobio otkaz u Arsenalu. Ovdje vidimo neke transfere, sad je januar pa radi se i ti transferi. Vidimo da počele su ove afričke države malo igrat ovaj nogomet. Zašto me nije bilo, zašto tako slabo videa u svega 7 mjeseci snimanja? Pa ljudi, bio sam u obavezi, bila je škola, pa znate to, svi prelazak u tu prvu srednju i tako dalje. Tako da nisam imao baš vremena da snimim vam jedan video. Tako da mi se vidimo kada budemo igrali protiv Mađarske. Tako da vidimo se kad ćemo igrati protiv Mađarske. Ljudi, kao što vidite, Vitorija, trener, neki je dobio isto otkaz, Portugalac inače, tako da jebi ga. Mi se vidimo kad budemo igrali utakmicu ili kad bude još neka zanimljiva vijest da vam podijelim. Ok ljudi, evo još jedna jako zanimljiva vijest. Ashraf Hakimi je najbolji igrač bio, inače Marokanac, u Afričkom kupu nacija, ako se tak zove, da, Afričkom kupu nacija, bio proglašen za najboljeg mogućeg igrača tog turnira. Kao što vidimo, 4 gola, ja mislim da je zabio tamo, tako da Dream Team, Riveld Al Hilal Koulibaly je valjda u tom nekom Afričkom kupu nacija timu Dream bio, tako da čestitamo mu. Al Star XI1, Iran Kuda nešto osvojio, Belmadi, trener neki.
isto dobio valjda neki otkaz dobio, tako da ono, Australija je pobijedila 2-0 protiv Japana. Oni su prošli Australiju u finalu azijskog kupa nacija. Evo ga. Južna, ne znam sad je li Južna ili Sjeverna Koreja, South, jug, West, zapad, East, istok. Mislim da je Južna. Jug, South. Južna Koreja protiv Jordana, da, Južna Koreja 5-0 pobjedila Jordan. I time su ošli u veliko finale protiv Australije. Kim Min Jae je bio tu neki Vince MVP je dobio neki. Kaj li već. Son je dobio zlatnu kopačku. To je zanimljivo. Ovdje je sad februar pa kraj sezone pa tako dalje i tako dalje. Javim vam se kada bude neka zanimljiva. Kao što vidite ljudi, mnogo problema, mnogo ozlijeđenih igrača, tako da Pandur će biti na golu umjesto Livakovića jer se Livaković ozlijedio. A Barišić, pošto on FB, umjesto njega će ući jedan igrač koji je isto također FB. Sad trebamo naći nekog igrača, a da je na toj istoj poziciji, ja mislim da je Bradarić definitivno na toj poziciji umjesto Barišića će tu biti on, nažalost, ali jebi ga. Tako da Lovro Majer definitivno izlazi, umjesto njega ulazi naš kapetan Luka Modrić i htio bih dati priliku mladom napadaču Hrvatske Belju. Ipak će Stanišić i Juranović biti na bekovima ljudi, tako da ne brinite se vi ništa. I Kramarić će ovdje biti. A kapetan je normalno tko drugi nego Luka Modrić. Tako da evo, Oršić je nešto bilo, ne znam ni ja više šta je bilo. S njim evo ga, samo 6 dana tu. Da, Oršić, you have confirmed your Croatia squad, the fans have already started to show. Mislav Oršić. Valjda žele i Oršića u sastavu Hrvatske, ne znam je li on u Hrvatskoj sastavu Hrvatske, no nije ni važno. Jer je sad već polufinale North American Nations League, tako da tu je Amerika prošla dalje, to je jako zanimljivo. Tako da Hrvatska U21 protiv Finske, U21 je nešto prošla. Ne znam sad šta je bilo tu. Da, pobjedili smo mi pobjedili to Finsku sa rezultatom 2-0, jesmo. Dejan Husković je zabio gol i Stipe Bijuk je zabio gol. Tako da evo ga,
sada igramo utakmicu protiv Mađarske. Relaksano. Idemo not interest. Domagoj Bradrić želi igrati. A jebi ga. Što bi ti ja sad tu, jebi ga, šta je tu? Tako da igra Hrvatska protiv Mađarske. Vidjeli ste postavu Hrvatske. Vidjeli ste postavu i Mađarske. Players to watch. Key battle. Koliko će biti stupnja i to. Kao što vidite, naša forma je pa doista puno lošija nego forma Mađarske. Ipak pa Mađarska ima i bolji sastav i sve to. Tako da počeli smo. Utakmicu protiv Mađarske. Inače ovo je kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2024. godine. I Beljo se ozlijedio, umjesto njega će morati ući Kramarić, a baš sam htio Belja isprobati da vidimo što će moći učiniti, ali jebi ga. Ozlijedio se, neću ništa još napraviti nekakve izmjene nikakve. Možda tek u nekoj 60. ili 70. minuti izmjene neke napravimo. Replay speed, dead time speed, highlight speed, highlights key extended. Pa i extended ćemo, pa da vidimo kako ovo sad vrijeme ide. Pa možda bi mogli tako. Opa, ovdje ima loptu. Mađari su nam mogli zaprijetiti ovim pogodkom, no Pandur je stvarno ovo fantastično obranio Kramarića. Odlična lopta Kramarića, no dolazi ovdje izbijanje naših Hrvata i Orban je ovdje dobio zasluženo žuti karton. Pandur, sjajna lopta Pandura, ovdje ima Modrić loptu, no Modrić ne zna što će s tom loptom. Perišić, Ivan Perišić, no oduzeta mu je lopta i dobit ćemo slobodnjak. Mislim, ne slobodnjak, nego slobodni udarac. Kerkes je dobio ovdje žuti karton. Pa da vidimo možemo li nešto učiniti. Kramarić šutira, Modrić šutira. Još jednom i bit će ovdje out samo za nas Hrvate. Juranovića traži prostor prema Perišiću. Perišić ravno u sredinu, brani golman. 3 minute sudačke nadoknade. Imamo out. Imamo li nadu da zabimo možda koji pogodak protiv Mađara? To ćemo tek da vidimo. Czbot, jako dobar igrač. Salaj. I kraj utakmice. Kraj ovog 90 minuta. Evo, u polufinalu smo za play-off. Sve ovisi hoćemo li uopće proći dalje. Evo ovdje Juranović prema Modriću, prema Perišiću u sredinu, no ništa od toga. Juranović, sjajno pretičena lopta, a Juranovića, no Kramarić blokiran, bit će ovo korner
za Hrvatsku. Hoće li ovo Stanišić izvesti? Hoće, no u ruke Dipusa je ošla ova lopta. Perišić, no bit će ovdje slobodnjak za Hrvatsku, odnosno slobodni udarac za Hrvatsku. Mađari imaju loptu, no greška Mađara. Josip Juranović ima sad loptu u svojim rukama, ja mislim. Ili je ovo slobodnjak za Mađarsku? Ovo je bio slobodni udarac za naše, da? Ovdje imaju Mađari priliku i dalje je opasno, no Juranović ovo izbija u korner. Za Mađare, imali su Mađari korner i kraj prvog produžetka, tako da definitivno ćemo ići na neki pa kontrolnu igru i ićemo na definitivno na neke izmjene. Tako da idemo na neke izmjene. Definitivno ćemo Modrića izbaciti, pa ćemo ubaciti nekoga puno boljeg nego Modrić. To će biti definitivno Pašalić, pa ćemo Josipa Brekala umjesto Ivana Perišića ubaciti i Budimira umjesto Kramarića i Vidu umjesto Stanišića, i to će biti, zapravo ne, Bradarića ćemo ubaciti umjesto Stanišića, ali sad ne možemo ništa jer smo ubacili Vidu, ali možemo ovako svičati da Gvardiol igra tog beka, a Vida za stopera. Tako da možemo nastaviti dalje utakmicu. Svih 4 izmjena smo mi napravili. Pa ćemo vidjeti kako će Hrvatska ovdje igrati. 111. minuta, evo nego ima priliku, nego prema sredini, no to je izbijeno u korner za Mađare. Trenutno smo u malo shit situaciji. Bukta izvodi ovaj korner, no ekstra izbijena lopta za naše. Evo ga Pandur, definitivno sjajna lopta prema Budimiru, no to će biti Balog, je dobio tu žuti karton i imat ćemo jedan slobodni udarac protiv Mađara, pa ćemo vidjeti ko će to izvesti. Kovačić prema Pašaliću, Pašalić je šutirao prema golu, no ovdje neće ništa više biti od ovog gola, tako da eto, šta je tu je bravo za Hrvatsku, no Nemet je dobio žuti karton, tako da svejedno dobivamo slobodni udarac, a boga mi Mađari su te žute kartone pokupili, malo agresivno igraju. Evo zadnja minuta, zadnja prilika naših, imamo slobodni udarac, Brozović izvodi slobodni udarac i ovo će biti slobodni udarac koji nije dobro izveden i kraj je produžetaka, kraj 120 minuta. Mislim da znate, svi šta idu penali, puca prvi Gazdak. Protiv Pandura Gazdak, protiv Pandura mi Gazdag. Nije se ni pomjerio Pandur, strašno. Budimir, baš zbog ovih trenutka i penala sam doveo tu Budimira. Kalmar protiv
Pandura. Može li Pandur ovo braniti? Ne može ništa braniti. Strašni su ovo udarci. 1-2 gubimo. Juranović ne smije promašiti. Juranović. Sada Orban, inače ima i tu žuti karton, jako dobar igrač je. 2-3, ne liči ovo na nikako dobro. Ivanušec, jako dobar izvođač penala, zna zabiti penal, nikad ne promaši skoro. Tako da golčina za 3-3, Barat puca penal. Panduru, Barat, definitivno. Livaković bi ovo sve već sejvo. 3-4 je Brozović, stari igrač. Teško da će zabiti. Brozović ne smije promašiti. Promašuje Brozović. Sada sve ovisi o rukama Pandura. Može li ovo Pandur obraniti? Nego gol! Ljudi moji, katastrofalna utakmica. Brozović ovo nije smio promašiti. Ne mogu vjerovati, Pandur ništa nije mogao da uradi. Nažalost, nije to ta Hrvatska. Mi smo ispali iz europskog prvenstva. I, nažalost, dobili smo otkaz. Molim vas. Nažalost. Ništa od toga. Kao što vidite, katastrofalno euro i jednostavno dobili smo otkaz i napravio sam grešku. Tako da jako sam razočaran i želim se vratiti u Hrvatsku. Ali to neće biti moguće. Tako da ljudi, to je to od ovog videa. Saveam ovaj game. Ali ako vi želite da mi nastavimo ovo ludilo sa FM22 Mobile, ja ću nastaviti isto tu gdje sam dobio otkaz sa Hrvatskom i preći možda u neki klub. Ali najvjerojatnije će to biti neka država. Ja sam stvarno sad jako onako razočaran što sam dobio otkaz, ali što je tu je.
Tako da, vidimo se u idućem videu, a do tada veliki pozdrav. Evo vam tu mali hint kako izgleda. Možda nisam vam, malo sam vam pokazao svog dijela lica. Tako da mi se vidimo u idućem videu, a do tada veliki pozdrav.